jomo ala dimmo wawdo mo ronkata hunde ko ronkini mo ala tagudo asama'uji tagi leyde tagi yimbe jinna e malaika tagi tagore nden fu kanko tu biduni nasirin wala mu'in hay goto wallani e yettimu ko waɗi en ka ɓiɓɓe adama waɗi en e nder julɓe ɓen waɗi en ka moftenelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e yettimo e ɗi nemaji aggodirɗi moƴƴiriji teddule ko waɗani en o hertinani en e yettimo hiɗe qirro ko kanko tun woni reweteɗo tawa ko goonga si rewama no hani rewɗo yiyay tono ko rewi kon mo salike tan a yantoye e hoore makko o ala ɗimmo ka golle makko o ala ɗimmo ka sifaji makko o ala ɗimmo ka inde makko mo o fewni wo ko on woni fewuɗo Allah yo fewnu en mo holdirnali peewal fewata eɗen qirra noon nelaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam wonde ko jiyaɗo Allah wona kanko woni Allah wona e Allah o taga few ko o jiyaɗo e jiyaɓe Allah ɓen kono ko ɓurɗo moƴƴude e ɓiɓɓe adama ɓen fof ɓurɗo teddude hitta ka Allah mawna ka Allah ko kanko Allah nelirimo giggol e hoolare yonnimo diina sakkitoɗo to kan luttay ka kan ha ñande dargal ngal dari o nelimo yimɓe ɓen fof e jinnaji ɗin fof ɓawliwo rawniwo wojjiwo kala ka woni e continaji ɗin fof ɓe hoore leydi ndin ɗo eɗen seedo o yettinno ko nula kon o laaɓani mofta ɗen kadi reedu o janfaki o ɗaynali few o suuɗali hay hunde e moƴƴereji ɗi tawata mo waɗi o heɓa e baraji o feññi o laɓɓini o ɓangini o holli ha faama yo Allah juula e makko juula e sahaba ɓen fof juula e dendanangal jokkuɓe diina kaɓe jokkuno kan yo Allah jokki en kan diina tabitina en e hoore makka ƴettiten kadi nder makka allahumma amin musidɓe julɓe tedduɓe mi wasiyo hoore am mi wasiyo wono kadi hulen Allah subhanahu wa ta'ala hulirenmo jokkugol ko yamiri kon waɗa rento ko haɗi kon acca fes wota o yi'u en ka o haɗi en ɗon wota o hatto en ka o yamiri en ɗon ko ɗum wonani en malal ko ɗum wonani en ɓural ko ɗum wonani en teddungal ko ɗum si en daɗay ɗum noon e nokkeli ɗin fof ko e hulo Allah na hulugol Allah sengo go suusa Allah goya sengo ko e hulo Allah ɗe dewe ɗe watten etoɗen hara kono Allah yamiri noon net no nelaɗo waɗiri noon holliri ɗum hara ko noon waɗirɗen finde men nden sellinen nde keŋ ta en hoolo ko hanaka hoolede ta en huto ko hana hoolede gollodira nden hakkude meɗen hulen Allah e ɗum hara en janfaki mo huwondirten hara en kalmaki hara en ñamali haqqe goɗɗo hara en toñali hay goto moƴƴinen jikkuji men ɗi jikkinoren hakkude men e yimɓe ɓen sifa ko yiɗɗen yo yimɓe ɓen jikkodir hakkude maɓɓe e meɗen huwodir e yimɓe ɓen no yiɗirɗa yo ɓe huwodir e ma noon jogoɗen neediji l'islamu ɗi jogitono l'islamu on ka nder newre jungo ta en wattirmo ɓaawo si ɗum feƴƴi anden allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko jeyi suumaye kanko jeyi lebbi luttuɗi ɗi no o yiɗiri rewirede noon e suumaye ko noon kadi o yiɗi rewirede lebbi luttuɗi ɗi julɗo on o ala e nder dumunde gurdam makko ɗan madama haqqille makko ɗen no timmi himo e dow sago makko ala wagutu mo innata o ɗo mi ala rewde Allah e oɗo lanni min mi ari ha ɗo mi fowtiki mi waɗi retraite mi golli ade mbi fuɗɗi juulude ɗum neeɓi mbiyaden fuɗɗi horude Allah tun andi ɗum ɗo joni yaden fowto noon si wona hara on tigi runku si yehi ha tawi on tigi wawata fes no woodi dewe goo on tigi innete yo yaaf o yaafama ɗen ɗon o lontinane goɗɗum go wan horugol ngol si yehi ha on tigi nawi heeɓi on duuɓi capanɗe jeenayi duuɓi temedere tawi o wawata horude fes innama joni awa fowto horugol ngol kono rewi Allah goɗɗum goo no woodi ko wawɗa wadde
dawa jantare inde Allah dawawi juulude dawawi wadde sadaka dawawi waɗo ɗum ɗon ko ɗum waɗi al-Hasan al-Basri o inni lam yaj'alillahu limu'minin fi ibadatihi ajalan duna al-mawti o wi Allah subhanahu wa ta'ala waɗanali julɗo nder dewe ɗen o waɗanali mo lajal ngal o hattata e muɗum ado mayde nden ko mayde ko ɗon woni feŋo فلذلك خاطب الله رسوله في كتابه فقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم يرد دليل يخصصه الله سبحانه وتعالى وي نلا دو مكو ريو جيدو ما اون حاتو ما مايد ندن ارامما حتى ياتيك اليقين on yaqinu don pellette on ko mayde den wadi fannim mayde arali hare neddo anda ko hondum o sakkitorta no wawi hande ko ni o wayi jango ko ni o wayi si tawi nelaɗo ma kanama ɗum ɗo yo rew Allah ha mayde nden ara tawa mo e hoore dewal Allah ngal enen luttuɓe e tesinke sabuna ko nelaɗo yamira ko mofte makko ɗe yamirama ɗum so wona hara dalil goɗɗo go ar hollayde wonde ɗum ɗo ko beru nelaɗo ɗum ɗo julɗo fof ko ɗum ɗo fiɓata ko ɗum ɗo o hooloto ko sendidirtama e dewal ngal wo ko mayde nde mayde nden ko ɗon woni hattirde nden suumaye Allah tawni en o arsiki buyi e meɗen waɗugol dewe e nder suumaye o horugol ñalorma naafira jemma janga alqur'an waɗa sadakaji faabo miskinɓe jokka enɗan yamira ko moƴƴi haɗa ko boni woɓɓe Allah waɗi buyi yahi waɗoyi umra e nder suumaye on umra waɗaɗo e suumaye si Allah jaɓimo no wayi o hajjudugol e nelaɗo Allah waɗi yimɓe buyi wakkilike e ngal finance jawle bus yahi waɗi umra yo Allah jaɓanɓe faalanoɓe heɓali feere ɓen yo Allah newnoɓe kamɓe kadi ɓe yaha ñalande go eɗen welti ɗum eɗen wewri ɗum hiɗen jarni yimɓe ɓen koɓe wakkili ko sukaɓe ɓe tawata a sikkatano ɓe miijoto ɗum ko ɓen yiyata toon ɓe wakkili ɓe ukkodire yimɓe hiɓe juula ɓe dari fi kala ɓiƴoji no woodi fi kala no ɓitti nokkure nden yawɓe ɓen fayde no ɓuri nokkure nden ɗuɗude kono tawa yimɓe no wakkili to no naati no ufino no rewa Allah no folodire e rewgol Allah e waɗgol sadakaji e huntingol horuɓe e waɗgol moƴƴiriji hani allahuma alhamdulillah yo allahu jaɓu ɓe heɓali feere waɗi ga dewe woɓɓe ufinike ka juulirɗe ga jangi alquran woɓɓe tippinide wotere woɓɓe laabi buy woɓɓe waɗi sadakaji jawle bus en toriki Allah ko waɗa kon fof e dewe ɗe yo Allah jaɓu faljereji ko waɗa e nder mum ko yo Allah yawto o yaafo ɓayhimo ko yaafotoɗo Allah taw hara o windi en ko en naatoɓe aljanna o rinɗini en naatugol yiite o weltani ken ko tikkanta en hande kadi musidɓe julɓe anden no yimɓe ɓen ɓaawa suuma e feƴƴugol ko ɓe nooneji ɗiɗi noone ɓe no jogii jikkuji ɗiɗi woɓɓe goo ka suuma e maayi ɗo hiɓe haɓɓiti haa jooni sentiri on no woni ka wonno ɗon ɓe dirtinaali fes ka ɓe haɓɓuno ɗon fii dewe ɗen juulolgol ka juulirde juulida e jama on waggol sadakaji ɗin jokkugol enɗal jangugol alqur'ana ngol naafugol jemma ngol e ko wa'ita tawan noon haa joni ɓe jokki ɓe andi telen ka ittugol sadaka ɗum naafi suumaye tum Allah subhanahu wa ta'ala ko wi walladina yunfiquna amwalahum billayli wannahar sirran wa alaniyatan ulaika yarjuna tijaratan lan tabura
hokkitiroɓe jawle muɗum jemma e ñalorma no wiyaka ko suuma e to jemma e ñalorma gundo e peeñal ɓeɗo julayagal maɓɓe ngal hakkude maɓɓe e Allah ɓe perdata few amma kan naafugol jemma no woodi woɓɓe go haajode ɓe moto jemma ɓe naafa immagol jemma naafa na suuma e tun tare nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ka tentinagol en ɗum o maakani abdullah ibnu amr ibn as radiallahu anhu o maaki ya abdallah la takun mithla fulani kana yaqumu billeyli summa taraka qiyama alleyli wa summa yaqumu lleyla summa taraka qiyama alleyli o wi abdoullahi tawa o wakarijo on ɗon ko honɗum o waɗayno hari o immotono jemma o juula kono yehi hano go o acciti fes o acci immagol jemma juula watti o ɗanta tun jemmaji ɗi fof no heewi e woɓɓe goo bisuma e maayi fi immagol jemma juula naafe ɓe wandirino e muɗum neeɓi nal makita wawwana on immagol jemma juula ko teddungal wonande jiyaɗo Allah on ko ɗum ɗo woni mande yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe kana shi'aran lissalihin adi hadith mo Abu Hurayra filli wonno ka sahih Bukhari ka sahih Muslim قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وما كان كنا صلى الله عليه وآله وسلم korka kam fop ko ɓuri moƴƴude si suumaye feƴƴi si horugo suumaye feƴƴi korka ɓurka moƴƴude kan ko korka hooraka e jombente e nder jombente o maaki julde nden fof ko ɓuri moƴƴude si farilla on ittama julde le farilla si ittama ko ɓuri moƴƴude ko julde juulade jemma naafe juulirade jemma ayi no naafe suumaye tun no woodi sinfu yimɓe goo noone goo e yimɓe hiɓe jokki ɗum ɗo waɗugol yamiraaɗi ɗi hiɓe jokki fi suuma e ma hiɓe anndi ɗin ɗon maayaali ɗin ɗon taƴaali wagutu majji espirali sifa ɗimmo on yatrukuna almanhiyat hiɓe terti kadi haɗaɗi ɗin no woodi buyi ka suumaye ɓe rentoto e piijigo he kodi accuiɗa hoori ma accu mi watta ɗum mbay miɗo hoori he ɗum ko suuma e fenɗo ɓay ko suuma e mi naata e ɗum de o acce ko suuma e ni ɓeɗo hiɓe andi Allah harɗo e ɗum waɗe on e suuma e himo haɗi ɗum kadi e lebbi ɗin fuu hiɓe terti fes la yartakibuna almaasi walkabair bakkatuji janni ɓe memata few hiɓe rento kadi ha tosoki ɗin no anda wonde on tigi yana e toso koye kono hara ɓe renti si ɓe yani e makkoy ɓe jokkintinnay koye tuububuye wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wallaɗo ma kan no Mu'adh ko si a waɗi bone hum jokkintin ko moƴƴere nde moƴƴere nde waɗɗa ɓaawa bone hum kum moƴƴere nde montay bakkatu bone hum kum waɗɗaka ɓen no jokkiri noon hiɓe jokki ɗiɗo ɗi noon waɗugol yamiraɗi ɗi e rentagol haɗaɗi ɗi ɓeɗo félicitation maɓɓe ɓeɗo ka ho maɓɓe ɓeɗo woni jiyaɓe Allah moƴƴuɓe suɓaɓe ɓen Allah wattudu en e ɓe none oya ko axe oɗo woɓɓe goo e nder yimɓe wiyaɓe ko julɓe ɓen hara ko hornoɓe suumaye hoori suumaye naafi jemma waɗi sadakaji jangi alqur'an kono kamɓe ɓe sikka ɗum ko watte wo koye suumaye to si suumaye lanni ɗum espiri lanni hande kadi waktu mum feƴƴi kadi walla zamanuhu wa adbara wa gaba wa gabara yahi lanni c'est fini ko ɗum waɗi ɓe waɗa premier samedi on ko ittugol mone ko suumaye tongiɓe kon hollugol awa suumaye ko gertoɗa kon fof juldado ittay
wode mabbe yobe ko suuma e wado juldandu itta suuma e mai do tarakul ma'murati taraku salatal jama'ati wa hudur al masajidi wa hilag al qur'ani wa hajaru tilawata wa taraku as-sadaqati be akkiti yago ka julide julbe ben fes wago tuji farilla ni be tertike ka julide to hande kadi be andi taake to ndare dum ko heewayno ko kasumaye julide to hayo ka taraw hande e julide buy hay safuji tati nay hebata to be wonno be julde pellete be mayali be mutali kan der leedi be jeengali ka sama dowga be yahali na Senegal be yayi wona Sierra Leone wona Guinea Bissau wona Liberia be do be terti ke be sikki dum do waktu mo won lanni subhanallah amma boneji din be tokkiti e majji ya ishuna ala shashat ki be wuri ekranji weebitoji filmuji bondi gimi nyiddudi piiji hawnidi di juldo hana ndarude hana hedade imma di ekranji ka telephone ji mabbe ma dum ko ekranji wondi ka television ndarugol ko harmi hedo ko harmi wowla harmudi yahaka harmi tonya yimbe nyama piiji harmudi be yiltiti dum ya akhi sa yedday Allah e der lebbi sappo e go rewa mo der lewru wotu si dum pesindiro yam golle gollade lebbi sappo e go e golle gollade der lewru wotu taw si dum foto yeyi bedo hawla gadi khabu wa khasiru fasuhqan lahum bedo be perdi be hayri be woditike yo Allah artirbe haray dewe Allah de ko burani Allah ko duumida e mun ko adi hadith wonu ka sahih Bukhari ka sahih Muslim hadith mu Aisha radhiyallahu ta'ala na zawjun nabi sallallahu alaihi wasallam rawat Aisha sonnajo nelado nene julbe be nene men en fo hay nene shi'ajo odo o filli o maki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل متفق على صحته وماكي كان من عائشة ونلادو ماكي فلت نلادو ماكي قل لي جدي فوق برايده دك الله بمعنى قل لي جدي فوق قل لي تنكو الله بريده ده أمورتا ويلتورده koko golludo duumi e mun kon hara o ala wadna wada hande acca jango ma wada ndu lewru do acca ndu lewru do ko araw tigi duumo to e mudu hay si non dum do duuda al dalilul muttasil khairu min al kathir al munqati ko fandi jokkondiri no buri ko duudi tawas tajo yay fes accita ko Senegal be mbeni am amate mo garam benna yon am amate mo gana am benna yon heba hebito no buri hebugol nde wotte tullanna idan jokkindirgol a ƴettugol naafe inna joni min ko darde nayi mari feere jemma on jokka den don tawa jemma be jemma a juulay den darde nayi hakkunde ka geeje juula ɗon e wiyede assalatu khairun minan nawm duumoɗa ɗum ɗon no ɓuri a immagol ñan jemma goo juula darde sappo e tati wadan heddo ke sappo e tati woni ya ɗon yontere fof waɗa juulade e darde wotere ilan juulugol jemmagol ha joni no jokkude lannaali waɗugol sadaka gol tan sikku ɗum ɗon mawsi muɗum o lanni haray ko yen duumo e dewal Allah gal aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع آثاره واقتفى إيتي الله سبحانه وتعالى كفوتو ديك حقو ديك كتمو ديك مهاني يتو دي جارنا منتا والله ممؤية ميدي
haray ka yurmende makko ko yurmini en o faala yehi heɓu moƴƴereji buyi ja'ala li kulli faridatin nawafil o waɗani kala farilla o bakkita ko ɗon naafe mana hino crédit o bonus no woodi kadi takko muɗum dewe ɗen fof no mari dewal margal farilla tawayi ngal naafe sifa maggal no woodi hajju ko nde wotere woni farilla kono no moƴƴi naafugol yaha hajja sowno wo sowno idan jaala lissiyami siyam nawafil o waɗani horugol ngol kadi korka farilla ɗum ko suumaye o waɗa ɗum kadi naafiloji ko fii ko renforça ko ɓeyda tawa si ŋakkoyi ka farillaji tawnodi ka ƴette lellite hekko ko moƴƴo ko yurmeteɗo wallahi ɓay si tawi no joni o waɗano naafiloji ko lellitire ko renforcire farillaji si farilla o lelloyi ala ka ƴette te no tabiti en laɗo sallah sallam o maaki wonde jiyaɗo on si tawi mo hasbede si farillaji makko go ɗoytoyke woni ko ka julde woni ka korka woni ko nokkeli lutturɗi malaika ɓe inna ha allah o jiyaɗo maɗo ndey farillaji ko wiyano ko yonade allah ene ndaare mo mari naafiloji si tawi mo mari ƴette ɗon timmintinanonmo ɓe ndaara si tawi naafiloji no wodi ɓe ƴette ɗon ɓe timmintinanonmo na moƴƴere noon na yurmede noon wallahi mo moƴƴimo yurmede idan korka kan no wawi heɓa e nder ñallal korka ma ngal toon ko bonnata korka kan tawa anda ma ɗoyta baraji ɗin tawa fayda hay hunde a heɓa nden ñande si goɗɗo immi ke ka balliye to ko baya o ari ha madina ɗo o yeeyi tawi hay paasi ko hotira ko yo ñawlo allah ta ɗum jukku allah ta ɗum juutu sina ɗum ɓe inna mi wayriide kaari madina ɗo ɓe yiwino to joni yiɓe takko ɗo ɓe uttuɗo place ɗum ɗo si tawi woni korka ñallal ko horuɗa kon hiɗa wadde woɗaji bo haysi ɗi bonnata korka kono ɗiwta e baraji ko waɗɗa o da yennude ñomite seeɗa hiɗa ño'ude ñomite ɗon seeɗa hiɗa darde ko harmi ñomite ɗon seeɗa wonde ya tawi ko 1% luttirɗa si ɗum noon daroyama tawi ndu suumayru ɗo ko marno kon ko 15%, ndu yaɗa kadi ko marno kon ko 5%, ɗum fof piɗɗirama tawi ko marta ko 80%, timmali taw Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere makko inna malaika ɓe ndaare mo jogii naafiiɗo no toon ƴette ɗon 20% luttuɗo on watte ɗon ina gasi ɗo timmi no jaaɗi naafiloji yamiraaɗi yo waɗe howrugol jeego juldandu nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki e hadis selluɗo hadis abi hurayra radiallahu taala anhu قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر أو كصيام الدهر نقوي كصوم سنة وكصيام سنة وما كي مهوري سوما يغيني o jokkintinnindu balɗe jeego hoorade e nder juldande haray no wa'i wasi o hoori gurdam makko ɗam fof si tawi hitande ɓe ko noon o waɗirta hitande nde waɗi ɗum wo no wawi so hooride hitande ɗum fof sabu no riwaya goo wi alhasanatu bi ashri amthaliha sabu moƴƴum gotum ko yoɓirte ko moƴƴi 10 se ƴetti balɗe 50 suumaye multiplié par 10 woni 300 on ti wattoyi jeego juldandu multiplié par 10 woni 60 wattama noon 360 e nder hitande fade wonde ko 365 jours 364 jon lutti 4 ma 5 jours ma si suuma e timminano 50 haray ñallal gotol manki ɗon wiyen 6 jours no lutti Allah subhanahu wa ta'ala ƴetta e kaɓural muɗum kallannata ɗon o compléta o timmina naronti heeɓi hitande horande idan en fof ko wakkilo ɗe sina hara ko marɗo ganto ngo tawata ɗum ɗo hordata ettoɗen watten jeego juldandu balɗe jeego horaɗe nder juldandu jokkintinen ɗum suumaye on heɓen joddi korka ko howruɗe hitande timmuɗe
ɗo noon ko moƴƴi wonande ñawliɓe suumaye wona sonnaɓe ñawliɓe sabu ellaji imma règle ji muɗum ma yimɓe ñawlonɓe sabu nawnaje ma setoyagal ma gantoji ɗo moƴƴi on tigi yoɓu taw o taw tigi fando mo ñawli on tigi yoɓa ha o gayre noon so gayni yoɓugol o watta ɗon jeego juldano ɗum si tawi aroy tawi ko ñawli kon no ɗuuɗi tawi masala heejidata e o yoɓugol ɗum ɗon o ronki haray o wawata horode jeego juldano ɗum e konngol karma koɓe goo no wi konko ñawli suumaye no wawi yoɓede e lebbi arayi ɗi kono jeego juldano ɗum koye nder juldano ɗum wawete hoorede ko ɓuuri sellude konngoli karama koɓɓe ɗum aray yo horuɗaw jeego juldano ɗum on tumati o nenna yoɓoygol ngol o yoɓoya yeeso kono ko ɓuuri moƴƴude yo fuɗɗo yoɓugol ngol o yaha ha o tawa ko ɗum ɗo o wawi naɓudugol e jeego juldano ɗum o darna ɗon yoɓutugol ngol on tuma tan o hoora jeego juldano ɗum ko lutti o yoɓano kon o mara ɗum noon ha tuma o wawi kay o ɗiwtoy kadi seeɗa o ɗirliti o heeɓi doole o on tumati o hoora ko lutti kon ɗum ɗo ɓoti moƴƴude tamo woronka ɗum ɗo no jeeya e korkaji naafiloji moƴƴuɗi ɗin an yasuma al insanu fi kulli shahrin 3 ayyam جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي ب3 بصيام 3 أيام من كل شهر وبركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد أبو هريرة وي جيدو أن جاتي جي أن weldiɗɗo an on nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wasikelan o yamirilan piiji 3 o yamirilan lewru be lewru yomi heɓu balɗe 3 hoorade e mayru ɗo kontaka ayyamul biir balɗe 3 lewru be yomi heɓu ɗum yomi juulu darɗe 2 walluha yomi juulu witri adomi ɗanagol ari hadisaji goɗɗi goo wono hadith abi dhar al-ghifari wonde ɗen balɗe 3 no moƴƴi kadi wona ayyamul bid yawm 13 14 15 ñande 13 14 15 no jeeya e korka naafilo ko moƴƴi kon sawmu yawmil ithnain wal khamis horugol tenen e alkamisa nelaɗo sallah sallam hoorayno tenen e alkamisa o landa ko fiya ɗum hoorana ɗum o wi ɗeɗo balɗe golleji jiya ɓe weeɓitete yeeso Allah o wi miɗo yiɗi nde golle anne no holle Allah yeeso Allah malaikaɓe naɓa présenta golle anne yeeso Allah nawde ma o anda kono no waɗiri noon ima kurki malaikaɓe goo on no ko kurkiri ɓe yoɓe rewirmo hon ɗum argol ndaara ko wonnange golde ko winda waɗa rapport naɓa rapport on holla Allah awa jiyaɓe ma ɓe ndey ko ɗum oɗo jiyaɗo ma ko ni e ni e ni o waɗi ko ɗum ɗo o waɗi hanki ko ɗum ɗo o waɗi hande ko ɗum ɗo waɗi ko ɗum ɗo ɗum ɗo eno rapport o Allah no humpiti ɓuri ɓe kono kamɓe ko ɗum ɗon o wi yoɓe maccinoro o wi miɗo yiɗi nde rapport an on rapport golle an no jangge yeeso Allah subhanahu wa taala tawa miɗo hoori kadi tawa ɓe yimɓe wattoroɗo ɓe na o jeyalma noon fen ɗogo emo hoori no moƴƴi no jaa e korkaji yiɗaari ɗi moƴƴuɗi ɗin sawm al ashru al ula min dhil hijja horugol 10 e nder 10 arano on e ɗonki so wona ñande julde no moƴƴi naaɗo maki sallah sallam dewe ɗen fof ko ɓuri moƴƴude ko dewal rewangal e nder 10 arano on e lewru ɗonki no tenti ñande arafa si tawi na wonɗo e hajjude wonɗo ko arafa toon sabu na sallah samaki sawmu yawmi arafa yukaffiru as-sanata al-madiya was-sana al-baqiya aw al-atiya horugol ñande arafa tawana hajjo wonɗo e hajjude horugol ñande arafa ɗum no waɗa sabu Allah yaafo bakkatu hitande feƴƴude nden fof e hitande arore nden kadi hara ko yen ɓeydu wakkilare jokkiniren dewe ɗen ɓeyden wakkilare waɗen sadakaji ɗi ta en taƴidirɗi jokken naafugol jemma rentoɗen ko Allah haɗi kon accen ko wonnoɗen haɗuɗen hoore men ekkitiɗen e suumaye kon o séminaire mo waɗɗen e suumaye eltuɗen wonkiji men ɗi hay accugol ko dagi kon e nder période ka fajiri feeri hanangue muta hay ko dagino kon toganɗen hoore men wakkile mba Allah togani en wakkiliɗen derɗen ha ɗum ɗon tawi en waɗani
etode ngara o séminaire do hara o nafi en ɗum ɗo pratique en oɗo séminaire e nder gunda men ɗam fo rentoɗen piiji harmude ɗi woɗɗitoɗen ɗi woɗoɗen ɗi ko Allah yamiri e waɗu kon etoɗen wakkiloɗen farillaji ɗi watte noon kadi nafiloji ɗi wota ronko yawgol julde jama sa juuloy ka julde jama a heɓay bénéfice no gay e sowoto no gay e joyi ɗi moƴƴereji wota ronku tawegol woni kataɗo ko ronkuɗo wadde ɗi en torki Allah yo Allah waɗa en jiyaɓe makko moƴƴuɓe duwomotoɓe waɗgol ko moƴƴi allahumma hadina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima a'tayt wa qina wasrif anna birahmatika sharra ma qadayt allahumma ballighna shahr ramadan al-qadim wa nahnu bi sihhatin wa amnin wa imanin wa salamin wa islam اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن يهتدي اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ول علينا خيارنا وقنا شر شرارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ومعاصينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويستوي jamiyatu mu'tasimina bihablillah kono wayi kono titre on ɗo wona kamɓe ɗumanni ɗum gasa noon koye kamɓe on jamiyatul mu'tasim bihablillahi e inde maɓɓe haray ɓe humpiti julɓe ɓen wonde séminaire no wadde ka juulirde maɓɓe juulirde mawde nde ɗon kooloma juulirde mawde wonande jamiya on juulirde andande nden asewe arowo ɗo asewe e ala arowo ɗo ɗum ko 16 e 17 juldano nde hitande ɗo ɓorde 12h00 ha e 16h00 séminaire fi sonnaɓe ɓen tum haray ko deftere ɓe jangata nden deftere no wiye mas'uliyatu almar'ati almuslimati homo walli fiinde koytel Abdullah ibnu Jarallah ibnu Ibrahima al-Jarallah nden deftere ɗon ko hombo watta séminaire on jangita deftere nden ɓe wi ko fadilatu Cheikh Al Hussein Ba Dakar ɓe wi ɓe andintinni wonde deftere nden kala sonnajo tawaɗo séminaire on o okkete deftere haray ɓe tori yo jama on waɗo himme muɗum yettinana sonnaɓe julɓe ɓen ha ton jimɓe tawede sifa ɗin séminaire ji haray ɗum ɗo no fewndi ɗon e asewe arowo ɗo kañum e ala arowo ɗo si ɗum ɗon feƴƴi sonnaɓe julɓe kadi fayin no yuɓɓi fi conférence yewtere waɗo nde ka juulide turki en ɓe ɓen bambe to no gasa ɓorde wano 12h fuɗɗoto ɗon ha ka Allah newno wo e nder ñallal ngal e dimanche arowo ɗo ɓe nodditi karamokoɓe e wiyeteɓe no towi alluje ɓen Konakiri ɗo ko waɗa yewtere ɗo jeeya e maɓɓe Cheikh Aboubacry Diaré Cheikh Oumar Bari e magateɓe docteur Madouri Bari ɓeɗo fof e woɓɓe goo haɗa julɓe no nodda tawegol kadi nden tolande ɗon ko no tañƴina nafoore heɓoto e muɗum ko sakkiti kon tan mum ɗum ɓe makateɓe docteur Mamadouri Bari wo darsuji maɓɓe ɗin fuɗɗitoto ɓorde e lendi tenen arowo ɗo kikiɗeji ɗi
kiki dadi fuddoray ka julirde ba wazir hakkunde futoro e geje no gelloɗen noon haray donc darsu jawɓe ni ko watta ɗon ko tenen talata alarba alkamisa haray no gasa talata alarba o hari laatako kono fuɗɗo tun udditete tenen on inchallah haray ko tenen no gasa talata e alarba haray ɓe yehi nokku kono alkamisa kadi tokkoto almimi haray dammugal ngal udditi inchallah wa jasakumullahu kulla khairin wa ahsanallahu ileykum aw tafadal e jogui question e réponse seeɗa ni ɗo ɓay fana on fayda ko heewu ɗum te bari ɓe hinna ko suuma e waɗi o jurdano yittay kono minen noon ko ka ñametede wona ka piiji ɗum antinniɗi to a yette so ɓenno kañum hinnata ko suuma e waɗi o jurdano yittay ko piiji goɗɗi go nam gomo ko nawni na gani o tawi goro makko o simi so fuɗɗi makko miya makko lontomo to lontomo galle o resa ɓew makko sino wi feƴƴi makko noon tawi ɗum waɗi tan sonnaji o no yiɗi baaba sonnaji o wi tawetake sarti hen sonnaji waɗate mo faala woɓe hero goɓe ɗo e dewgal sayi ɗum no sella ɓe yeyi nokku goɓe duwede dewgal ɓeɗo ko landi ɓe maaki gorko resuɗo o nawni ɓay o tañinike o hisata nawnare nden o wasi wonde yo miñam makko jombutu ɓeygu makko wonta ka galle ɗon kanko gorko ngo faati tawi le ɗum no hawrani sonnajo on miñammode makko resutugol mo kono tawi jaka hawrana ben sonnajo ɓe wi ɗum watta few sonnajo on wi ko beeɗum ɓe wi o ko on ɗum ɓe waɗi ɓe immi ɓe yahoy nokkugo ɓe humoy toon dewgal ngal e hoore ben sonnajo on anda newna ma hay simo andi kan o newna ko on woni ñawore ngal dewgal ɗon ko ɓuri sellude kono dewgal ngal na sellungal babirawo hokkitirta naɗo maaki la nikaha illa bi waliyin wa shahiday adlin saba o naafi wasiye on nun ko meere neɗɗo wasiyata ko yo kaari ƴettu ɓeygu makko par ce que ɗum ɗo wona e jawdi makko ni jeeya neɗɗo ko wasiyoto koko o jeeyi sonnajo makko on so maayi o jeeya sonnajo makko siko korɗon on tigi hara o alano yiidude e makko himo wawi wasiyade joni si maayi o ƴetta o korɗo an ɗo okkon kaarijo ɗum ko kanko jeeyi kono ɓeygu ma a jeeya ko woni dewgal no huma hakkunde mon fewno ka wurɗa ɗo ngo wuuri ɗo mo ɓen wawi dakkumitade oya kono na jeeyal ko agudu mo karamatin ko ɗum waɗi ko wasiyoto joni yo kaari jombutu ɓeygu makko ɗum ɗo ko ça ne fait rien ɗum ɗon ala batte kono joni so tawi sonnaji on no yiɗi haysi gorko on wasiyanoki ɗum sonnaji on no yiɗi yo miñammode makko yo resotumo al ayyimu ahaqu bi nafsiha min waliyiha yani ceemeto mana debbo meeɗaɗo ƴettede imma modi makko maayo accimo maɗo modi makko accutumo kono meeɗi worɓe kanko ɓuuri handude e suɓagol jombomo on edi hay mawɓe makko ɓen ko woni tun ko ɓe mawɓe makko ɓen jonna accord mo wawi wiide ha min ko oɗo mi faala e jomba ndey baba en wattama e sokeje mon kono noon ko yo yawnu kisan o jogui on haqqe kono ɓe ɓenna min newni min hokkimamo min resinima kamɓe jogui e resingol ngol Abu Hanifa noon no wi dewgal ngal no selli kanko o inni sonnajo no wawi darde tummo ko ba inna he ƴetta gokka kaarijo yande kono ko jumhur yaade mum ko ɗon ɓuuri sellude wa billahi tawfiq won tum mawɓe ɓe duwano ko salata so wona haray ɓe jogui preuve timmuɗo ko tawata l'islam newna yoɓe jombidin si ɓe andi ɗum ɓe humpiti ɓe wawi weɓutude l'islam newna yo jombumo de kono si l'islam no newni fi tun kamɓe a wano gasa oɗa teddinano ɓe ma waɗani ma wattirani ɗum ɗon ɓe duwano ko salade few wa billahi tawfiq ko lande ɗiɗi jogui tawi julɗo no hani e wadde koko ɓeyta français grève de la faim yani tilfa wonki mum heege fi o accite ma fi cause go ha o maaya nder ɗum awa
landa ɗimmal ko sonnajo modi makko no voyage modi makko jogi duɗal modi makko voyage joni ko modi makko accimo ka hawre duɗal o weno ko men landal mo joni mo jogi sukaɓe sonnaɓe jiwɓe no janggude toon e worno janggude toon elle hawal sonnajo woko awɗa joni ko honno gueɗata modi makko voyage on ma joni ko kanko woni jangguinde ko woni joni loltina ka duɗal ɓeɗo jogui lande ɗi landal ara nangal ko wiyete grève de faim mana salagol ñamugol fi yo dossier muɗum on yo hittine fi mum imma fi yo ñaawe ma ɗum yo yaltine joni no jeeya e aalaji ɗi wonade e hutorede ɗin wonande sokaɓe ɓen fi yo adna o andu ko honno o woniri toon presse ji ɗin wowla adna o fof ɗuman no gasa ɗum ɗon sottinayi o wiya joni mi ñamata sali añugol voilà kongol ngol tigi noon añugol ñamete saabu no soka no gasa on tigi aña ñamete on ɗon ha ɗum wona saabu makko o maaya hol l'islamu wi ɗum l'islamu jaɓaɗo l'islam no yamiri neɗɗo yo ɗaɓɓuto haqqeji makko ɗin yo lando haqqeji makko ɗin kono noon wona yo tilfu wonki makko kin ki wonki makko na kanko jeyki tere maɗa wonki maki na han jeeyi aluɓa ko allah tagi ɗum allah moƴƴini haya tew bonna hoore bonna ɗum allah subahana taala wi wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima ta on war hoore mon ta on warto dey allah no yurmina o no yurma o wi nokko kadi wala tulgu bi aydikum illa tahalukati wota on ƴettu juuɗe mon ɗen naadon ka mayde woni lalme sallah sallam o maaki man qatala nafsahu yu'adabu fi nnari bima qatala bihi nafsahu aw kama qala wa in qatala bi hadidatin fa hadidatu bi yadihi ya'jahu biha fi nnar lalmaki tamo wara hoore muɗum sabuna mo wartike ko o lettirte ko noone ko o wartori kon ka yiite siko jandi o tufiti ndin jandu ka jungo makko mo tufiti wonde ɗon ka nder yiite si in kana taradda si o ƴawdo o uni allah warnamo ka o ƴawa ka yiite ton o uno o ƴawa o uno si o felliti allah warnata moto finkari ko fellitora o gasa tawi ko heege kadi o wartori allah waɗemo toon ko heege o weele toon taw o ñamata almi ɗum ɗon l'islam jaɓa gertorgol ñaawoje ɗen ma ayɓe ɓen ma tooñuɓe ɗum ɓen lettugol hoore muɗum waɗa o grève de faim landal ɗimmal ngal ko sonnajo moodi makko no jogii duɗal no jannginde worɓe no toon jiwɓe no toon yonno moodi makko yehi accidimo e duɗal ngal imo wawi jannginde no gasa joni so tawi mo wawi lontade ɗon moodi makko o janngina worɓe ɓen wo rewɓe ɓen wo e hoore kamɓe no ɓe wiiri noon hito debbo ko awra haray tino dagora noon ɗo piiji ɗi sharia haɗi jillodiri ɗon hara naafi hito gontaw hara nun ɗum hiɓɓidirgol jiwɓe e sukaɓe ɗum ɗo wona ko hani yo rente moƴƴi miɗo rentina mi wowli tentini kadi karamakoɓe ɗimoɓe amen kadi wowli internat ji ɗin ta jillidire jiwɓe ɓen e sukaɓe ɓen ɓe fanɗi ɓe janɗi fiyon ɗum hay aduna on wawde no wayi jiiɓorde no jiiɓori ni nelaɗo makuno muru awladakum bisalati li 70 wadribuhum alayha li 10 wa farrigu baynahum fil madaji laɗo andino ɗum law o wi yamire ɓiɓɓe mon ɓen juulugol si ɓe heeɓi duuɓi jeɗɗi si ɓe heeɓi duuɓi 10 ɓe juulali piyeɓe piggal ngal tiiɗa kono sendidire hakkone worɓe e rewɓe hari on to maati film uji porno yaltali hari
filmuji ɗi jiiɓiɗi hari ɗum yaltali hari ngol jillude hokkodirgol worɓe e rewɓe joni pay ko no andi ko ɓemmu ganda e fi affaire rewɓe hari ɗum yaltali itti sikke no fewdo ɗo accident ji no wadde no ɗuuɗi ko landeteɓe no andi gadduɗe tigi hay ko yimɓe renta tina ɗum ko ƴettugol hoore mum naɓa yeeso ngayuri piyori inne hinola ñaman sa faala ayɓe l'islam ɓen no on tiw no ɗaɓde no preuve ji dan ɗon taw ko faljere ɗi mum ɗum kanko sonnajo on kanko tun heddugol e ɓen talibaɓe ten tista e woɓɓe goo ko janduɓe ɗon riskino e muɗum anda ɗon no woodi ɗo jaatiɓe ɓen karma ko mum no woodi ɓuri ara karma ko makkono ɗon ɓe somoda ɗon ko probléme haray ɗo ko hani kon fayɓe worɓe ɓen ɓen ɗon ɓe ɗaɓɓa ka ɓe janngoya nokku goo si tawi duɗal gono takko ɗon yoɓe azundere to ɓe yawɓe ɓe bakoroya toon o heddude e jiwɓe ɓen janngina jiwɓe ɓen noon ko ɗum noon ɓo nawigol hito sonnajo ko awra min ko konngol e konnguɗi karama ko ɓen wonde hito sonnajo ko awra kono min gorkol ngol ɗo nangol ɗo mi tawti si tawi sonnajo ko hito makko wowugo gon o wowlirali fino no wonno ɓe wowlirta ɓe wowliri noon tun haray yette sojo on andi ko onno ɓe faala naaɗin konngol ɗon de tanti ɗon ɗo an ɓe wowliri toon noone goo a anday ko onno ngo faala gonno hito ko harmo ngo wowlagol ɗum gorko janan kono hito ni tum anda gon jarama tana ala to ɗum ɗo ko jelu ɗum ɗo ko ɗuma o konto yato mbeɗa yanno kay ko beru hito wowgo gon tawata mimminta faale gonno hito nawnema ko hito harmo ngo kono ko ɗiɗo mahadurati ɗi wonde wolde ɗo ko hani kon yo accitu taw ɓi e sukaɓe ɓen ɗon ɓe yaaha nara ko payi koye bobohoy koye duuɓi joyi duuɓi jeego sukaano koye ɗon himo wawi jannginde koye ɗon kono ɓe tawata heeɓi duuɓi sappo e ɗiɗi anda yo tetto ɓe yaaha ko ɗum ɗon woni kisal ngal assalamatu fil hadar kisal ngal ko ka renagol ewi Allah dandi ɗum hibbugol wosi ko haɓɓi eyi no huɗo kon hino yitege nono ko ngotu inna Allah tasum Allah jaɓantama on du'a maɗum torki Allah hawrninge sawama tayib landa sakkitinga ngal nani fana heewi ɓeɗo nam ka sunnat gama ko fi horgol la baki khutba fi horgol lewru jomme ɗum ɓura yiɗede kono ka ko lewru no honno kono fof walla ko yoga e mayru eno e mayru kadi jeene sappo jommete walla sappo magal mala yo makka men kono fof ma ha jelo woni ɓuri fande ma ko goɗɗuɓe eyo ɓe andintinde ɗo ka khutba en wowli ɗo yoga e balɗe yiɗade hooregol sunna horugol mi yani mi waɗi sigi sa naade fof andingol tun seeɗa ɓayɗeɗo fof aroyay fi muɗum sa yi donki mbatti khutbaji ɗi e yewtereji karama ko ɓe haray ko fi ko on ɗum hana waɗede e donki yaymo horugol ɗe balɗe sappo ɗon e ko honno ɗe horirte horugol ñande arafa e ñawoje mum joom ɓende kadi sa hewtoyi ɗum kadi karama ko ɓe yewte ka khutbaji e ka darsuji ka fatwaji ko honno horirte mana en général ne oɗo hadis mo holli wonde e nder jombente on e nder jombente on ñallal wongal ñallal ngal horuɗa no ɓuuri moƴƴude a horugol lebbi luttuɗi ɗi sinara koye suumaye no tentino asura o ñande sappo jombente ɗon ɓuuri tentude ngal ɗo ñallal ngal horeteno aɗol islam alyahudu horeno ngal ɓaawo nelaɗo feri makka seneke madina o tawi alyahudu ɓen no hoori no woɗi riwaya wiiɗo hay nelaɗo hornogal makka oɗo riwaya wonde nelaɗo seeni madde tawi alyahudu ɓen no hoori o inni ko honɗum horan ɗo ɓeyni ngal ñallal ɗo ko ngal ñallal Allah danduno annabi Moussa e yimɓe mum ɓen o halki Firawna e koneri mum ɗi annabi Moussa ko soro amen annabi Moussa horno ngal ñallal ɗo weltanagol Allah jarna Allah moƴƴere ko heɓi kon a daɗugol gaño ma wawɗoma lettuɗoma duuɓi waɗɗoma
ko biyata kon talli lemnere hoore ma geri ko faala yi'a on no yoolo liƴƴi no ñaama ɓeeɗo no weli Allah hollu en enen kadi ayɓe men ɓen ayɓe ka diina ayɓe ɓe piiji ɗin fof Allah ne hollu en wawti e heɓidole hoore ma o hoori sabu ɗum o wi ɓe ɓay ko soro amen o hoori menen kadi menen horude hono maki ko menen ɓuri handude Moussa edi onon ko jeytuɗon ka ƴiiƴa menen ka diina o hoori o yamiringal hoore kono ɓay hewti ka o fatto o tawi feppodiri korka maɓɓe kam o inni la in bagitu ila gabilin la asumanna tasi simi heddi keɗo ha hitande arore nden jomben tawi la hitande arore nden mi hoore kadi ñande jeenayi yani mi watta e ñande sappo on no moƴƴi on ti waɗa jeenayi o nge sappo on so on ti waɗi jeenayi sappo e goho ko ɗum ɓuuri moƴƴude woni premier qualité on deuxiéme qualité on ko horugol jeenayi e sappo on troisiéme qualité on ko horugol ñande sappo on ɗum kono e nder lewru ndu fof jombente no heɓuɗa feere howriɗa o haray no moƴƴi wa billahi tawfiq wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin